Ясту намазы. Ясту намазының 4 рәкағат фарызы, 4 қиям, 4 іркук, 8 сәждә һәм 2 қағдадан тұра. Қиям тәкбирдән соң аяқ үре тұру. Іркук бүгілу. Сәждә маңғайны намазлыққа тидіру. Қағда утыру. Иңлік кіші ният қылырға тиіш. Ният қылдым ясту намазының 4 рәкағат фарызын үтәргә. Халисән лилләһи тәғәлә. Аннан соң құлларын күтәріп, баш бармакларының битләрен құлақ йомшаклар артларына тидереп, тәкбир әйтә. Аллаху акбар. Аннан соң құлларын бір-бірсі үстенә багылап, киндек астына куя. Шуннан соң сәнә дугасы укыла. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. Аннары әғузу әйтелә. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Фатиха сүрәсе укыла һәм иштән генә әмин әйтелә. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Аннан Qur'anның bir сүрәсе, яки 3 кичкенә аяты, яки bir зур аят укыла. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Тәкбир әйтелә, иркукка илә, һәм шул вакытта 3 тапкыр иркук тәсбих әйтелә. الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. Иркуктан тәсбих әйтеп кавмәгә тора. Кавмәдә басып торганда тәсмих әйтелә. Басқан килеш тәхмид әйтелә, тәкбир әйтеп сәждәгә китә, 3 мәртәбә тәсбих әйтеп сәждәдән тәкбир белән тора һәм җәлсәгә утыра. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر. Җәлсәдән тәкбир әйтеп яна сәждәгә китә. Икенче сәждәдә дә 3 мәртәбә тәсбих әйтелә.
الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. İkinci secdeden takbir eytilip, ikinci rekatning qiyamına turula. Allahu Akbar. İkinci rekatning qiyamında sana hem a'udhu uqilmay. Qulların bir-birisi üstüne bağlap, kindig astına qo'ya, ondan so'ng Fatiha surasi o'qila ham ishtangina amin aytila. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ondan Qur'onning bir surasi yoki 3 kichkina oyatni yoki bir zo'r oyat o'qila. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Takbir aytila, irkukka ila ham shul vaqtda 3 topqir irkuk tasbih aytila. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. Irkukdan tasbih aytib qavmaga tura. Qavmada basib turganda tasbih aytila. Basqan kilish tahmid aytila. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. Takbir aytib sajdaga keta. 3 martaba tasbih aytib sajdadan takbir bilan tura ham jalsaga o'tira. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. Jalsadan takbir aytib yana sajdaga keta. İkinci secdede de 3 martaba tasbih aytila. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. İkinci secdeden so'ng takbir aytib qag'daga o'tira. Qag'dada bo'lganda boshda tashahhud o'qila, ondan so'ng takbir aytila ham qiyomga tura. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
الله أكبر. Үшінші рәкағатның қиямында шулай ук сәна һәм әғузу укылмый. Кулларын бер-берсе өстенә баглап, киндек астына куя, Фатиха сүрәсе укыла һәм эчтән генә амин әйтелә. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Тәкбир әйтелә, рукука иелә һәм шул вакытта 3 тапкыр рукук тәсбих әйтелә. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. Рукуктан тәсбих әйтеп каумәгә тора. Каумәдә басып торганда тәсмих әйтелә. Баскан килеш тәхмид әйтелә. Тәкбир әйтеп сәҗдәгә китә. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر. 3 мәртәбә тәсбих әйтеп сәҗдәдән тәкбир белән тора һәм җәлсәгә утыра. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر. Җәлсәдән тәкбир әйтеп яна сәҗдәгә китә. Сәҗдә кылганда 3 мәртәбә тәсбих әйтелә. Сәҗдәдән соң тәкбир әйтелеп кыямга торыла. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر. 4-нче рәкъәгатның кыямында сәна һәм әгузу укылмый. Кулларын бер-берсе өстенә баглап, киндек астына куя. Аннан соң Фатиха сүрәсе укыла һәм эчтән генә амин әйтелә. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Тәкбир әйтелә, рукукка иелә һәм шул вакытта 3 тапкыр рукук тәсбих әйтелә. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم.
Рүкүктән тәсбих әйтеп каумәгә тора. Каумәдә басып торганда тәсмих әйтелә. Баскан килеш тәхмид әйтелә. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد Тәкбир әйтеп сәҗдәгә китә. 3 мәртәбә тәсбих әйтеп сәҗдәдән тәкбир белән тора һәм җәлсәгә утыра. الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر Җәлсәдән тәкбир әйтеп янә сәҗдәгә китә. Икенче сәҗдәдә дә 3 мәртәбә тәсбих әйтелә. Икенче сәҗдәдән соң тәкбир әйтеп кагъдәгә утыра. الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر Кагъдәдә булганда башта тәшәһһүд, аннары салават, соңыннан дуга аятын Раббана укый. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Шуннан башта уң тарафка, соңыннан сул тарафка сәлам бирә һәм сәлам дугасын укып дуга кыла. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام Шулай итеп, ястү намазының 4 рәкъәгать фарызы тәмам була.